Në ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsi, qytetarë të shumt kishin vërshuar tregun e luleve për të blerë për më të dashurat e tyre, në shenjë respekti për sakrificën e grave. Çmimet e luleve lëviznin nga 200 denar deri mbi 1500 denar. Qytetarët thonin se çmimet e buqetave të luleve këtë vit janë më të larta se sa vitin e kaluar, nëse nuk është e drejtë që për 8 mars të rriten çmimet të 2 fish më shumë. Za majka mi. Ja za majka mi, za sestra mi i za dvete babi. Da, ќе одиме на ручек. Цените? Па малце скапи, мислам дека се. Претходните години кога купуваме беа малце поевтини, но сепак е 8 март и мислам дека вреди да се купат. А за вас? Исто е, минатата година беа многу поевтини од оваа, сега се многу поскапи, али како што кажа 8 марта, па вреди многу. Па денеска купив цвеќиња за сите жени што најмногу ми значат во животот. За мои роднини има тука, за мајка ми се разбира. Ама не треба само денеска да го правиме ова. Јас гледам да го правам што почесто, без повод да подарам цвеќе. И мислам дека сите ние мажи треба да го правиме тоа. Па сега цените се можеби малку повисоки од вообичаено, ама искрено од таа бизнис гледна точка, мислам дека и до некаде е разбирливо, ама мислам дека нема потреба да се претерува со пример двојно да се покачуваат цените. Тоа малку не е фер. Кој купувате денеска? За супругата. И како беа цените? Па, мислам дека се нормални, мислам не дека многу, ама малку се повисоки него во обичај. Дефинитивно се поскапени, меѓутоа не знам која. По која процентажа. Може ли нешто за кој купувате денеска? За девојка ми. Да. Па како и секогаш. Исти се како и секогаш 200 денари ружа. 8 marsi festohet çdo vit në kujtim të protestës së punëtorëve të tekstilit në New York për të kërkuar të drejta më të mëdha, të mbajtur në këtë datë më 1857. Kombet e Bashkuara filluan ta festojnë këtë ditë në vitin 1975 dhe 2 vjet më vonë, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s u bëri thirrje vendeve anëtare që të shpallin 8 marsin si festë zyrtare të organizatës botërore, kushtuar të drejtave të grave dhe paqes botërore.